Kerenyun balik kaya yang teput berjambu butameh merantai dengalun kisah nyoba bacut dengan adik cut tengah merawe dengalun kisah nyoba bacut dengan nyodek cut tengah merawe niba malamnya maha bacut dilan mekesut kememecah dak hana panyang ubebe yang jut dang tak dengan bantai gule dak hana panyang ubebe yang jut dang tak dengan bantai gule ada ulon han ite mendengar nyogolom lon sudnya aso hati dalam pikiran kabrat mecut-cut nyohan ulon sud membeku hati dalam pikiran kabrat mecut-cut nyohan ulon sud membeku hati kesidro urang nantan lon sebut urang mesanut lagangan pi semoga gata tatuh maksud bungang melecut dengan misi semoga gata tatuh maksud bungang melecut dengan misi Jino dicut bang tak bedah tak beli Mek sabit denger cut bang boh hati Yogoh tak pegah tapi ke bejut Mek tak turut niba akan hati Yogoh tak pegah tapi ke bejut Mek tak turut niba akan hati Nyodengah gala barang kabancut Nyodengah mahut di dalam hati Hana tak kira manyangan meyuh Rayangan ubud ciptan tak pikir Hana tak kira manyangan meyuh Rayangan ubud ciptan tak pikir Penyakit yang belum membedatiu Langgaki kuat ruh pilih Menyodicut bang kelon mekesut Belen meher kelain hati Menyodicut bang kelon mekesut Belen meher kelain hati Awah tubuh lon baga penyekut Jarang lon ba'abut Cut bang lon pikir Rela lon mati Taku lon cut Ada aga senut han lon kena bele Demi kegata Ulon dum banjut Asai kesut berdua hati Di langit menyang mata urobli Si bungang redup luruh bak tangke Gepegah beklang kena bak decut Ulan nepejit ke ubat hati Nyeke bang sirang lembek gepejit Len mohon sujud bak abang boh hati Jino bang bedong yang tak mekesut Bek bandu ajut acine pike Benana sayang untuk adik cut Lembek ne pejut singgahan hati
Wate kaluka hanjele neglut gecau adek cun ke ubat hati. Kekak Maria bacut lon sebut dengar ke bacut Erika lon rawe bena setia bagata bacut bebang melucut melain hati munyo digata carang pesanan dicem yang kaklet di wohan bijak le.